Sebenarnya bila saya pakai sistem, image kita naik ke satu level yang lain. Sebab bila kita pakai sistem, benda tu in sistem. Maksudnya orang lebih percaya, you bina satu trust yang sangat tinggi kepada orang lain. Saya rasa itu sangat-sangat bagus. Tapi jujur saya cakap, saya memang rasa ini antara satu syarikat yang sangat membantu kita. Sebab kita bila kita beli sistem kan, kita bukan semua pandai kan, kita bukan tahu benda tu. Tapi your team memang membantu kita. Itu orang janjilah after service, sale after service kan. Tapi dekat agent tu you ni, I berani cakap service after sale korang memang terbaik. Sebab korang memang membantu betul-betul. Maksudnya bukan indah cover ada benda rupa. Thank you so much. Alhamdulillah, saya sangat happy. Saya boleh bagi 10-10 lah kat korang. Serius, korang memang best service yang pernah saya jumpa.